Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka National People's Youth Front East Khase Hills, Bat Shillong City, mendak Sngi ka arphundu tarik jelio arjar arbusan. Kala Pynlong daga marathon, kum Shibynta banyala Pyrshah yu Drok, kabade ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Wahab Sngi pen kemenlang kurba sausnam karta, bat ka kong kuman lang ni puprasnam karta, kira yo kusnam daga pisa, kum kinoy Shibynta barit berbahe tam ke karta hakani kedumpung marathon. Ya kani ke marathon na pihak haki arkedan kata nak benda ki kintai bat shenrang ki bahapo akat sausnam bat ki bala palat ya kani ke karta. Lasdang ya ke marathon na gajing kawe lama uba Gavin M. William MLA na sora haki jinan lang ki bor pulit na sadar police station ki dekhot banong yalam ke Npyf East Khase Hills bat Shillong City hak balasdang shwa de ki bahapo akat sausnam karta bot bat de ki bala palat ya kani ke karta. Hadin bala pendap ya gajing mare la Pynlong ya gajing lang sam khusnam belingkot hak beladan ringkat lang da uba Hamlet Son Ling, Working President ke NPP, uba Himalaya M. Shangpliang Spokesperson, uba M. Lang Detan bat kiwe. Kiba job hak kedan beningkong kida yok khure ke khusnam pisa, bamar arpo 1000 tingka, kiba wan ba arsh 1000 tingka, kiba wan balai marsan 1000 tingka, ringkat marsan teli ki consolation prize, ba 1000 tingka marway, bat ke khusnam pisa syakong kuman, bat syau habrit sengipen kemenlang. International runner. Zero 453. Yes. Number 4. First. And the winner goes in 26 minutes. He finished from the starting till the ending point. Hamlet Ling, belong i working president Jaga Party NPP Gajongi, or iba Himalaya Shangpliang, belong i Wayne Plink, kinong kit kam to Hakamat Jaga Party NPP,
ai kubleiru ya baro kinong elam jong ka Npyf Shillong City bat umju joka East Castles District ki Perkawai barka jing kublei ka bakam kerpang ka leg chapi ki participants ki play Shibynta hagni run si no to drugs marathon na so kumen shikadei ba hinne men step hagapor pangapoi hapor sambiji santang ngayo de shisha ya ka jinggan jang bapun bud ki participants barka ni de shisha ka perpau syai kada bana galeng ga jong piru pidan shisha ya ka jingang not ban rat ingkong yo new drugs ban ngimla banlen kumbalong menta ngayo bana galeng ga jongi haka imlang ga salang bat khamtam na galeng jugi kun samla nidan ya ka jingit kli ka bakrao bangi pe khamtam by day baru drugs badan na paling katun mut ki kun samla ki bangat ga jingkat ni jong ni drugs ni sotu banagaleng ga jong ni kum ke NPP party ni dan hangi ya ke Npyf ke ba organize kerpang ya ke marathon baku mangijong ha ke marathon ni dan kam ya ke strength ni dan kam ya ke endurance ni dan kam ru ya ke unity bani Shibynta ha ke marathon tingi soturu bakani ke dei ke benta ke baki nikilai tadi ki qualities gidan kam bani trailang ban halal holor ta ke benta nasun kerpat ya kisnong ki bapero pher ya ki organizations ki bapero pher berkumju ya ki individuals ki bangidan kam bani mi lang syakmat bani trailang ringkat lang ban Pyrshah bani tackle hagabai dei bat kani jingye kabanya syam abai dei bodu drugs tenagalem na jonga masuk kemenci gede benagalem jaga Npyf kalami syakmat ban organize kani marathon tenagalem na jonga ngakit bokit yang bakani ga jintmu ko bhaga jongki wala galalong ka jingstang regani galong ka jingstang banginang la bantai ya kata ka jela ka ri ka bai ka jong ka balong kebadan hapring ka jingko jikia baraju opor baginang itrelang na benta ka baha kami at hijau parolong tetang ni kintin makini at hi Shibun Pyrshah jam